ndi musi ndi tshi khou vha tamba luimbo lwa vhuḓi nga maanḓa Adele vhana vha miyanga ludzhena lwa gidima na malofhani anga nda kona uri malofha anga khou thoma u tetemela anga lunoni a lu rwanzhiva namela muḓagasi vhone u tshi khou gidima love u khou mbudziwa phanoni mufunwa wa uri don't you remember musumbulo wavhuḓi nga maanḓa musumbulo ni vha ṱoḓa zwi pfha nga maanḓa vhathetshelesi vhaswa ndi khou vha ṱanganedza Rico Mama Roger hei ha vhone ndi khou amba uri ndi nga dovha nda ri hei zwithu a ready Nitubu mafura online radio Kodipila raro Suba Ufanga ba 6 Skanda 8 to 1 o'clock Sumene subandandina Kasho yabatu batuni right dikeso vanga ḓivhudzisa zwo ḓi nga maanḓa vha ri mitombo na musiri wa hu khou itea mini change ngafha ri khou fara gai vhathu vhadzone ri a rambiwa mani vhone hei ri zwithuni ri vhudzheleleni vhathu vhashu muṅwe na muṅwe a ri na kwiti a ri na rama ngono nga bvani a ri na rama a ri na mutsukulo mvona zuri ya vhone ndi musumbuluwo vha tou zuri hoyu muthu wa mango rama ḽawe ḽi tonga tshupu vhona redi mini na ri makhuwani hapa mjini Johannesburg, the city of Gauteng. Rico Mama Roger. Yene pone batoto zipfa zwo ḓinga maanḓa zwo ri ntumbo na ri tshi ri khou suba ri khou amba mini musumbulo no ri farala mini it's ri ndiano pone ndika dovha ndari na musi ndi hafha noni ri tshi khou zwiamba zwo ḓinga maanḓa uri ndi central kha ntumbo ḓivhi ku tshikhuwani thi zwino nṋe ndi ambo ḓi hangwa ngilibeletsi mini ngilibala amagama manje samshanje kokuthi khapho thina ntumbo samafura because simafutha sitsokusubelela kalapha mina se central manje ngari ngabheka ngalanga ngibona hili bro hey arga de barro so dinga manda tsri abra jobeni wa utso ri munga ngado so ri ntumbu no dzula gai hapo anje ne bone ro tshi samba ri ndi Panda Studio wone vha ṱoḓa u zwi vhona na vhone vhaṋa zwo ri ndi ṅwaṅwe fhethu ha khwine sanga maanḓa hone avha vha Phanda vha shuma mini vha ita mini ntumbu we hu khou itea ni kanisa fari tsha ḓo ḽi vhona ri tshi roba ri khou isa khasho ya vhathu ni nzanzana ende vha tshi tou funa vha ite vha tshi ri foinela hu ambiwe tshizulu vha vha sakolo ri ntumbu Mama Regina Superman mwana vhane pa Joburg kana ane avha khou ri ntumbu wei na ḽiṅwe ḓuvha nda sathu vhuya nda ṱalela show yanu nda sathu vhuya nda ḓiwana ri khou thetshelesa ntumbu mafura online radio ri makhuwani mani vhona na musi ndi tshi tou sedza nga pha murahu ndi ḓo vha ndi tshi khou vha vhona nzanzana endra vha khou ṱoḓa location ri gai ebo ri ka vhafi kako vula gore sako kape ku khethenzi re hola Mama Regina Suba na kumazulu asakota ukuthilila khona uthini ntumbu mina ngikhona ngiyahlala ngalapha asikho kukwenzekalani la siya Mama Roger siya Superman thoba kha vhone vhane vha khou ri ntumbu wei a ri khou ḓiphina nga maanḓa nga ntumbu mafura online radio yane vhone ri mbo ḓi tou zwiamba zwo ḓi nga maanḓa ri henefha Joburg mfundi musawawa hai vhone ane vha ḓo sumbula zwo ḓi nga maanḓa zwo ri khou tshimbila roṱhe ri na Luamsi African Group ndi vhone vhane vho ri fha mathukho hafha ḽa Centurion yonone ri khou Mama Roger ri yone liwa nga maanḓa ndo tenda ri mutuka wa ya vipi na vhone kha vho ḓo ri vhidza ri ḓo ri dzule masofani
uri ḓise khasho ya vhathu vhathuni fhedzi na musi ri kha Phanda studio hune vha shuma nga mini nga live streaming vha kona u zwi pfa na vhone vhaṋa zwa uri ya na musi khasho ya ṋamusi i khou mamarwedzanzanzana vhaṅwe vha zwemba zwavhuḓi nga maanḓa vha ri ntumbuwe ngori ndi Blue Monday no fara mini nga Blue Monday more music to come more setting adi amba uri vhathu vhashu enda zwithu zwavhuḓi zwi ambiwa mani vhone ndi khou vhona hei ha nṋe ndi no vhona madenje hei vhathu vhashu kha ri ḓo sedza uri ri tshi tshimbila fhasi zwikhuwani vhathu vhashu hei na ḽiṅwe denje ḽine hei Hi, this is DJ Red. You and you are listening to Mafuda FM. Kasube. That's right, ndi musi ri tshi kha ḓi vha roṱhe zwavhuḓi nga maanḓa thi ri vha tshi khou ri ntumbuwe ya ine thi tshena na maṅwe thi ri ndi khou ḓiphina na vhuinwi nga u tou rolo kha ri sube vhana vha minyanga ri tshi khou ya more fun more entertainment more mugozi more mini mara vha ḓo tou pfha zwo ri ri tshi khouwani vhathu vhashu muthu a ni vhidza ri ntumbuḓani ma ndi khou vhuya afho khavho ni khou ri ntumbuwe ya weekend yavho yo vha hani tsirwi ndi hanefho ndi ḓo ri khou amba zwinzhi zwa ri ya okay ya ndi zwone zwi a itea really it's really happening ya ri kha ḓi vha hanefha tsirwi ri khou livha nga maanḓa vhatikedzi vhashu ri khou livha nga maanḓa vhathu vho no khou ḓa na mafhungo dziṱuṱuwedzo khou livha nga maanḓa vho no khou ri ntumbuwe hei khasho ri ḓo suva na imi ri ḓo mamarwedza tsiri luimbo a vhone hafha ndo vha farana ḽiṅwe ḓinga ḽine u tou amba ngoho vhathetshelesi vhashu ngori vhaṅwe vha ri ntumbu hei weekend dzo vhuyesa tsiri ndi kha uri dzo vhuya ndi zwone vhone vha ḓo vha tshi khou amba na riṋe ndi na muzika woṱhe ndo vha farela vha ḓo tou zwi vhona zwo ri na musi vha na tshifhaṱuwo tshavho tshi tshi nga tshigayo na musi tshifhaṱuwo tshavho tshi tshi nga vothi ḽa ri khou amba makao haya no ndo zwo ri hafha fhethu ha khou tou itiwa tshidimela ndi khou ri kunjani ya ndo vhona na Gautrain nda ndi sa i ḓivhi vhone a iḽo train vhone ahone mabaṱuwo ane avha na zwiṱefu zwo no nga Gautrain heiḽa khokhonono ya gidima vhone uri ni mara vhathetshelesi vhashu vho takala kha vha ḓo pfha zwo ri muzika wa musumbulo une vha ḓo tou zwi pfa na vhone vhone zwo ri ya ntsumbu ri khou suva ri rumele mulaedza tsi ri ri mini fhedzi ri hanefho ni ramboḓi ri ndi Phanda studio ro ḓigeda hone ṋamusi ri khou ḓisa khasho ya vhathu vhathuni nzanzo na colas vhone vha ḓo ri ndiye luimboni mani kha vha ḓo tou pfha ḽi vha mmbudza mini arali vha tshi khou tou zwi vhona zwavhuḓi nga maanḓa vha ri ntumbu ya heḽo tombo ḽi tou nkhumbudza mufumakadzi wanga kana mufunwa wanga nga musumbulo ndo wanga u tou haga fhedzi vhaṅwe vha ri ntumbu we ro vha ri tshi khou mamarwedza nga dzi weekend ri khou ḓiphina vhaṅwe vha ri ntumbu ro vha ri gayo mara kha vha ḓo tou pfha hava ndi vo lani ni phumule midzomo okay va tshi khou ḽa vha balelwa u phumula midzomo dzavho dzi tshi nga dza ntumbu ayeyi ndi ḓo dovha nda ri mini wuza danoṱhe mani ni ri khou mamarwedza ndi musumbuliwa zwavhuḓi nga maanḓa i vhona ri khou tou shuma u tou vhona nga zwidulo ndi khou ni vhona mani khou ni vhona vhathu ri no takala mana nae mani ndi suvhe nzanzi na uri ri have been caught making love ya nṋe ndo vhonedziwa ndi tshi khou suvhisa ndi ri khou mamarwedzisa vhathetshelesi vhashu vho dzula masofani very all blessed. This is a good Monday. I want to check out there. No kuno dzika va pfa muzika hada joke hada mini hada vone va phone hada nyi arumela mlaedza roi bala nzanzi na. I'm gonna rap to you a little bit about some feelings that we all know about, and they are loneliness and temptation. Now I know sometime or the other everybody gets lonely. And when you're lonely, you sit at home, watch the telephone, hoping it would ring. Or you turn on your favorite DJ, hoping he might play something that would ease your mind. But when none of these things come about,
you go out and you start searching. And that's when you meet temptation. Well, I know what I'm speaking about because something happened to me a few months ago. I never expected to happen. I didn't look for it. But when I found it, I really did like it. Maybe this song will explain what I mean. I went over to see my friend yesterday. Yeah. His old lady told me he was gone away. Yeah. She said she was burning with desire, and she wanted me to put out the fire. I got caught making love to another man's wife. Yes, I did. Y'all ain't gonna believe me, but I got caught making love to another man's wife. Yes, I did. She told me to step inside the door, and then she reached over and turned the lights way down low, yeah. And before I knew what was going on, she was in my arms. And suddenly, oh man, I got caught making love to another man's wife. Yes, I did, dog. I said again, I got caught making love to another man's wife. Now I know what I did was a shame and a sin. But if I had the chance and wasn't in this hospital, I'd do it all again. I got caught making love to another man's wife. Yes, I did. I'll tell all you men out there, don't ever get caught making love to another man's wife. Yeah, Clarence Carter bana ba mianga ba mama Reggie Rico mama right away Rico Suba Debene Rico Suba Cape Town Rico Suba Limpopo guy KZN Mpumalanga we Musafriti kati bana bo something amanda ba chikotwa mbabari ya ntsumbu we ya ito bona so ndi Blue Monday nduri una bala bathu bone ba topfi utwamba ngo ntumbu wa findela sono fi hey ya di Blue Monday akitsakona mara ndingwendele nende kubatakane dzanga yotsiri ndokabutsa so ri do practical dipina muzika de muzika mo entertaining thing abone uri zitulo zo mona tarongo sidowela na asigonye yiwa kwa mangana rono ofrempa rono latamuya pari timoti kubudru adoro wanga madzomo apa akandi ari epode chidro chomona ado kato ndingata hey asu sabu diziyambi wabone chikwani wadipa rakadibane pa Panda Studio vana vadivanga manda suzine swa video film online kana live streaming anamusaona uchakachaka muzika vakotozvifa zvithu zvothe zvine vana vakozvifa quality ndi quality vakozvivona na dzi features ndikauri zothe rombo dzifinga va Panda Studio vari ntumbu Danina Khasho ndrima marweje vathechelesi vatami zvakuti va appreciate zvinobva gai Venda
Bavenga basho ro farana we. Ra do ba rapi wa pfamo. Hapa la Centurion. Ha bone. Ngarwams Africa Group. Va ibona na bone bane apuria iko to diamba iko to ditotela yone ine. Ndi wanga manda tsiri ndi bone bo sponsor ra ukasho vege yote hey. Re to ba ro sponsor wa pa la Rwams Centurion. Ndi bathanga ba Venda. Na bone banga zwiita vha ri ntumbu na nne ndi khori ndi khou ṱoḓa khasho I ṱoḓa ri ḓe ri mamoroje. Ndi wanga manda. Tinga manda tiri una vhathu vane vha zwo ri ya ntumbu ri tshi koma marwatsha ri ko suva tshipato tshi tshi nga bakete kha vha soko ri ndi khombelo yo rengisa magulu we mara vha tshi zwi amba nga tshizulu vha ḓo ri mini vha tshi komo vhona muthu ana tshipato tsho no nga bakete a vhone ngo mudzimu nne tshiṅwe tshifhinga ndi ngazwo ndi tshi mu rabela ndi ramaṱoloṱolo ramirekele ramadambi u to sika muthu tshipato tshi tshi tonga mudzi ba bone batho bono pfi bo roots a bona endra vambo vha tshi khou tou muvhona muthu zwo ri ngoho mudzimu vha vha khou musika vha tshi khou zwi funa mara vha mbo ḓi mangala a u ṱoḓa ndi u mangalana kana vha vha khou ḓo dzi sumbedzisa uri hoyu muthu ḓo fhedza no vha mulimi mara tshifhaṱuwo na musi a tshi tou tshimbila a ngo fhambana na mudzi. Zwino nṋe ndi mbo ḓi ri vha pfhi vho roots muthu wono mu vhona ngo pepeleka lu mu vhona tshi nga ngei ndi nga ndi zwi vhona u tshi khou pfhi vhathu vhashu kha ri kaidze lunyadzo vhathu vhane vha khou pfhi ndi zwe zwine ri khou tshimbila khou pfhi vho nyaupe boys mini vhathu vhashu khomri zwithu zwo nga sa zwezwilo vha vhona u tshi khou munamoniwa hei ango aredi mara ava muthu o tou ralo vhone ndi mini ndi mbifho kana ndi physical appearance thi ndizwo ndi nga zwi ambisa ndi nga tshizulu ndi nga soko ri ndi hlala a ḓo ri mini nṋe nga tshizulu ndi sa ḓivhi zwo ri muthu ane o tou mara tsho no takadza ndi tsho ri riṅwe fhethu huswa ri ita zwithu zwine zwi a takadza nahone ri vha funa zwone vhathetshelesi vhashu you are welcome to Ntumbu Mapfura Online Radio Philly Bebleg Flaganduka. Ri tshi tou vhuya luimboni vhona vha ḓo vha tshi khou amba vha tshi khou ri Ntumbu we nṋe ri khou nyaga u lumelisa vhana vha miyanga vhasuvi we ri khou mama rwajani vhona vha khou lumelisa muṅwe na muṅwe ane vha mu ḓivha na musi tshifhaṱo tshawe tshi tshi nga ṅwenda kana tshi tshi nga mudzi kha vha sokou tou ri Ntumbu ndi khou mu fara ndi khou mu lumelisa tshi vhuye ḓo dzhia ṱhingo dza vhona nomboro ndi 072 90 19 831 vamfa na wangisa kitini ngitakuthi mangingabuya kuti mangabuya mina kuthi wena ngizokuthathela izikholo zakho wena wena ushaweta izichomi za wena wathi hayi Ntumbu mina ngithi nithi hala ngiyalidumedisa bone good.
reka titoba ri halala bataleli bantu mafura halala. You are an awesome listener. Sane kune baba hone tsiri ba tshikori ntumbu. Mama Regina the mama. Bona ba khoto bya ritsi thingo tsa bona ba tshiko phone ba kholumelisa mashaka bona dzikhona ni ba singoko sore nna musero dikena. Hey, ana mulomo wa shona ndo tenda wo no fobe aliko bya la bona le dzo mutoro tshikwani na. Kuthini? Bona ba khoto thingo tsa bona ba tsa morero yo poni ri tshubuya yo poni bana ba mianga. Tshini pone bona ba tshikopa ba rantumbu ko ndikomulo lumelisa nanga tshibatu tsha bona ka tshizulu ka udetero ba tsha bobo nanga tshizulu vatomba vha ri antumbu we nne ndiko lumelisa hoyinoni ane avidzo pfi nyinyi ndi musumuro wa vhuḓi nga maanḓa vhone ndi musumuro wa vhuḓi nga maanḓa muzika wo to mama reja vhone vha ḓo to pfunga ndi zwiko ndra vhaṅwe vha ri ndi blue mandi ri nyago ambesa ntumbu ri ṱoḓa zwithu zwo relaxang ro ḓi dzulela na vhodali sihlala ḽi daliwa wena utish my love nicela unibheke just imagine vodzula vona thaliwa wa muzulu kana wa ngono rombo lune avambele ati ish sithandwa saka ke khupela gore o ni lebelele ka mahloni aka kana se fashe woni saka mina zino vone ri tshubuya ba ba rumelisana ne bo tserwe Nitoboa fura online radio Kodipila rara kusuma Ufanga 6 uskanda 8 to 1 o'clock Sumene subanzandina Kasho ya watuni So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby. I'm waiting on you. Believe me. I am patiently waiting. Yeah. There's something wrong with me. Every time I roll with you, you keep talking about you loving me. Yeah. Your proclaim just blows my mind. So I don't wish
ndikadzova ndarumini vathetshelesi vashu akavatatopfa the voice of wisdom, the voice of sweet and harmony. Arakomba magentlemen vana vamiyanga tsiri arakomba vathu vana dzivoice dzine dzithavisa kungatoroho muthu wavone. Arakomba Mr. Barry White achikuri practice what you preach in Tanzania. Yes, no, I'm so sick and tired about your promise way. Ara nikore karechi simani kariyo kamati karitu. Ara vatinoto zori ya mufuno wavo ufunesa kuni kana dzanda la kuni nganenge amashahu ngange doli vakopana riko jena kapana doli livone ngapala vana vamyanga rivenda vone mtu wavo vakasokona ari kutuwaira reda kuni atuwa yet. Practice what you preach. Ikantumbu mafura online radio. Riane paune habizo fijo bege GP good people. Rusika kasho ya batu ni Nzanzuna. Nukomuri arali bone bachikoto abazovdinga manda barintumbu we rina maneto mu a weekend. Bamwe barintumbu dine richivyo mushumoni mawe. Shon tumbu we niko mama Rachel kosuba tiri Nzanzuna. For practice what you preach to muzika wodala we mamusi ardosuba namone marabone kabazo rejectingo zabone richitobuya panoni tomerinwe madi ndichibuya ndikojia tingo zabone bone bambe barintumu ndikorumelisa nyiwe karumelisiwe hapo Nitumu mafura online radio Kodipila Kusuba Ufangaba 6 Sukada 8 to 1 o'clock Sumene Subanzandina Kasho Yabatu Batuni. Alright, whenever refonera number on the 072901983 kabadotofa kabrandititobe 072901983 ngato rahi hapa noni michini ndidodovidza producer zetu achita kana ndikuita zvone na ati ndichikuwani ngoto raro kezvi zvombodeita kezvi kujia tingo dzavona zoita kavari jetingo hapo nomteters Nzanzuna Enza Mtumbu wapura. Riko mama rwaja tsiri Kama mara dewana mia uko mama rwaja tsiri. Nza Kama mara jespere pana tamane ko edo chawara na muduro tsiri. Nza Kandi wajia ndurumeza wabira bahao tsiri. Zote ndeliwa mamusi Kandi dia warenze rongire chibumoro wa wale mungana wa tsiri. Nzanzuna Nzanzuna Nzanzuna, thank you. Mama Rachel kare chomwe mtetelesi koyu nza mtetelesi we Nzanzuna urini we riko suba iya ndizone ndinyinga dzina kezila vondwe ritende tiri kare kuri wanga manda duvala budinga manda msubura budisa tiri Nzanzuna nzawe nza riko mama rwaja ndi wanga manda kashe ko bafarani na muzika wa namusi wa msumburuwo kaba dorumelisiwa babili na bararu rife nza Ilibanga manda mtetele sina bone banga tifona tiriba barba irumena miledze kudinga manda miledze ya lufuno miledze niko mama right abamusengeneze manini Nzanzuna Enza Nzanzuna abona mutu Hello Nzawe makazi urini we ntumbu rubikoli wanga manda Bakomba nalibu ono wana la Midrand 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 tina Centurion ndikotsende recenturoni Takasfield yapala ndikorumelesa vati ndilo vatapeta mushuma kuti vati ndizona ndikoliwanga manda riko mama Reja tiri my sister Mama Reja my
khaizo kha ri suvhe kha Ri ḓo khou suvha, ri khou suvha, ri khou suvha. kha u ḓo lumelisiwa vhavhili ri ḓo tou pfhafho. Ndi khou lumelisa vhana vha hayani, ndi khou lumelisa muthu wanga, ndi khou lumelisa vhana vhathu vhoṱhe na vhavenḓa lwa mondo. Hello. Nza khaizo vha lwa mondo vho vha pfa lwa msivhere hai ro thukha ha ri tshimu thekelesi. Nza nzuna nza we henza a vona muthu hai a ri dzhene khoyu nza nzuna mama ro tshing ri khomba na nyapo mthetshelese kubyani nza o tsakala nga nḓila kha madzawo ri khou suva tsirwi dzudzi tshiawelo vona va miyanga vona nza muzika ko ni farani na msiri ko ni bvisa na matsiva kezo mama rwejinge nza mthethesi ni madekwana hi va khou suva va gai na musi kha ri ḓo vha fara vhavhili na vhararu ri ḓo tou pfhafho tshiawelo mboloma nzanzuna mbila roma uhlale kahle mini siyabonga nza mthethelesi ni madekwana weni yenza nzanzuna ndolibwa nga maanḓa tsirwi nda basing mvelaphanḓa we vhathu na vho sitholimela vha lumelisiwe livwa nga maanḓa vhoṱhe vho pfano vho koki vho ipfi a vhathu vha tshi ri khou livwa nga maanḓa mvelaphanḓa we nza a ri dzhiṅwe mthetshelesi khoyu henza Ntumbu. nzanzina Nere meni na ntumbu. ndi khou mama rweja Akukana lo muri kubona ruko fa jobe. sikhona na sikhathi sei sikhona la ka jabek Ya, niko to bona. Notakala na badia 120%. nzanzuna vadzi 120%. 120%. ijowe kha vha ḓo vha fara mani Ndiko to fara ntuni, aruna mwana ko fara mkuma kami. Ya. Fara mkebu, nikasiya bani, nikasiya mkebu. Nza. Kumela mkhaninga, miyanga. vho nkumela kho mtukana wavho kho vha lumelisa mani Bantu. nzanzuna a ri tshiṅwe nza nda ndi madekwana wei Hello Ntumbu. hurini mthetshelesi Ukiri mjani Ntumbu. mafukile ni vutisa wena Na mina mfuki wala. na mani amativi karini nga Xitsonga kuti mthetshelesi nzanzuna we kunjani nza we ni madekwana ri khou mama rweja we nanyi ndi vhuwo muvango ni ngo ralo nda ḓo vha fara ri ḓo tou pfa enda ai muvango a ni khou pfala nza that's right nzanzuna ndalibwa nga maanḓa ndira mthetshelesi ni madekwana mthetshelesi madekwana we khou suva enza tshiawelo na musi eya tshiawelo na musi yo kelema nza that's right itezo kha ri dzhiwe mthetshelesi khoyu enza Hello. hurini my sister Ya, ningabala chiriachi parapando. nanyi Chiriachi. chililo dhanu ima zwavhuḓi kana ndo ima thawarani we Hai wetu. ni ri mini fhedzi Hai
Niko mama reja, ni mko mama reja ni guy. Yeah. Nani futhi chililo classmate. Keso koli bwanga mando koli. Andi swabu tinga manda rwa mondo la machere mbado tirwi. Nzanzu na irandi jengwa mtechelesi koli bwanga mando batechelesi wono kori ntumbu wei. Riko mama reja riko suba rote tirwi. Aunana suingo mtechelesi koyu. Nza. Nda mtechelesi bamuyani. Enza. Apa none una mtu nditenga nza. Tungu wafura. Nzanzi na. Rekodi wanga manda ambo dituwe wewe. Ndra mtechelesi kama domba na rine numate kwana. Tolera. Likayi. Kona legena. Litengi. Chile kama toma. Kalebua. Labale Joshua man. Yeshua from Bibling. Joshua Paul, say Yes, Joshua ubyani. Batshwari ba kwe ba le mohayo re wena o hona mo na le ntubu wa suba na bona ni ri. Re Joshua. Lina riana ro dula fela ka mo ka Johannesburg a re tsebu offer pa wa tseba. Okay, dzanini pala maphale ka pala chikhabang re go twa re mona eating house. Ka le wa le tsale sabuti ka mandre ya niri. Le go rwa dzinyambo ntrumbe le go mama reda dzinyambo pa rdofa. Nzanzuna. Enda. Urini. Rekodi wanga manda apa reko suka reko mama reja. Keso bache sikure pala miruani keso la naringi. That's right. Ne pala miruani reko jena ga pala habo thadu reko jena ga pala na pilipili muna pilipili ngange. Iya, namanya kompandiri ngamu. Kesila. Bone niko lumelisanyi. Nandi wale tumbu dada. Ya danu ba farri do rofa bathu wele. Niko fara mwa sikule na fara na kalbi sikule dada. Nza. Dada. That's right. Keso katibana bona mtechele seti riko mama rwa jadi busumuro urini. Nza. Ndi wanga manda Brown Fontaine anuani. Richiko offer embassy ya corner city sijiga ngalapha ngore sakho safikela wena. Ngane bakina park station. You will go go ngo rideli ni bo Brown Fontaine bathu ngo ngere rutivi uri bona park station. Oh no. Ndi wanga manda anuani Brown Fontaine. Keso. Nzanzina. Achikonero yera basa ninga ngeyi. Riko mama reja ndi msumbulu wona mzika bako famani wona ko bisa maneto. Reduwa kapata nza. Ntumbu. Nzanzina. Nikwamba na mfuninga pa Centurion. Funa nani uCenturion? Nindi ko to kwisa mukegulu ayani. Kama do fari kwa rido fa bachi mama rejiwa. Bebe mukegulu wale na tuba la hudi wa dere za hudi. Batfinyi dzina le sesa dzina labona hi. Batindi wale yala amucha. Uri wanga manda Centurion aru. Ntumba bena rukana rona kela koda na matozula jobe. Mudzimu vachintsika vava kozvona zvori ndidonga kode lisani simvura. Nzanzuna ari nje utecheresi nda utecheresi madekwana. Enza. Enda. Urini we. Nandi wale tumbu. Riko suba.
Nza. Auna na zwinwe ndi makhuwani zwi itengo rali. Ribo dova fara mawa zwi to pfavo. Wukidi. Hey, kana tafuna idorowa. Hai reda ritidula. Riefera boda zwitu dio. Nzanzo na radio tete dran mate kono tete se mama rojini. Nzanzuna. Urini. Ndione. Liwanga manda 3. Nimasichi makana kwesandama. Nza Zimbabwe. Tandama Zimbabwe. Dola rumelisa ma. Nzanzuna. Nzanzuna. Nza. Nzanzuna. Tata. Kezo bakiseni ndidorofa. Bakiseni rimwa. Hey! Hey! Dra, tuwani nwi. Tuwani. Hey. Watu vachandrama no kisiwa kana ndi deep kisi. Bona. Enza. Riko mama rwecha. Liwanga mamba. Vavili na vararu. Rwamsi vari baba ko rumelisiwa voswifa Rwamsi no rumelisiwa vana va miyanga vo rumelisa ngamanda vari I salute vanhu. Ya yo gwara venda zwino Rwamsi. Nza kone mbudani. Liwanga manda mthechelesi rikati vana vo 3. Enda. Nza we. Kesla sani side ndichiko jena Bostomo. Yeah, kodi wanga manda udivani maybe lingo vanga soko mangana vo redonate nga camera va wana nange sofa lito bona ra le wala buti mani hey runa ndo to bona jama rambo anguluve mani hey Nzanzuna enza Nzanzuna uri mwanga mwana mtachelesi ndinyiwe Tusi vatu wele vo tusi nione we zvino Nza Nza Nakaravo madura. Kezvila vo madura avo rumelisiwa Nakara navo mutoezo. Nza Liwanga manda tusi. That's right. Kezo ayi batechelesi ayi. Ndani matekwana. Nzanzuna. Riko dipina zobdinga manda le msumbulu wa mzika ko bafarani mani bona. Ndiko pale zobdinga manda yosika hapa di Poland zina. Gayi. Poland wasawa. Kezo Poland. Kama ndiparante kugapo ndo JC. Nza. Vachenjera nyenge. Nza. Ndamuti spetsera ngamalume abandi bumativa manjera matipa ndatira ndanga nampufwa. Nzanzuna duwala kudetuka na matekwana kudinga manda tiri. Ndandi. Kezo. Ndamtechelesi bawo peti sir. Kutini? Kikona. Nikala kuti nikale nga ku ambarela madimasi kigogoro semina. Okay, kwa maklabu gefa. Ya kuba kutini? Nisikundani tu. Kikona ngofu. Nami
ngiyaphila. Hayi asishelele nje sibe right. Siyabonga. Asishelele Ntumbu usenge music emnandi lapho. Akuna nkinga, siyabonga. Siyabonga Ntumbu. Bathathe touch them and call them. Ntumbu ndekuphela namhlanje balaleli uNtumbu wami guys. Hello Ntumbu. Hello wami. Ubuza Ntumbu. Kuthini? Uqala ukubuza. Yakumbuzuza. Ubafundi ukuphi? Ulekhaya ulele una krempe. Ulele unekrempe. Uageza. Okay, so that's right man. Usenge music da. Just dedicate abantu ubathandako inhliziyo yakho wena ubathathe. Greetings to all my friends. And you Ntumbu, especially you. Oh wow. Like me. Especially you Ntumbu. I'm greeting you. I'm so happy. I'm greeting you guy by Mkua. Thank you very much. Okay. Tata. Thank you. Love you like a chicken in the water. Drum techere silva dekwana. Hey. Ntumbu we. Rito vya rachaisa rine na musi. Nizo vya rachaisa Ntumbu na shesa la risema wana accident straight na. Batu. Nandiko nyagocha batachere sivaso nandiko nyago achaisa batu. Rikodi wanga manda nzanzina. Nzamtachere simadekwana. Nzanzuna. Nzawe. Rico mama Roger Rico Suba. Liwanga manda. Kabado bafara babili na bararu we naro ditulera chikwana. Drop the tennis to Batekwana. Hey, Zanzina. Inza. Nza. Nza. Keso. Ndra, Batekwana. Nza. Robo the Rambi wa fidani Ntumbu ni tome ni tesu za kwini ni wone za kwini marningo. Dynamite we. Nza eshi. Ndizone narorwana nga tracksuit ya Dynamite ndo basumbedza na sizone ya parodiana nga tracksuit ya Dynamite. Nzanzina. Ndamthethe sibawo phethisela. Nzanzina. Rico mama Roger. Boradzilani. Kezila hamangilasi boradzilani. Ya kyalebuwa boradzilani. Na khetha ngopfu na lapho khona uthi vatibyela ku ri isho ya namuntlha ya tsakisa ngopfu. Hayi ngabonga. Markatu. Eke sibaya moileke. Dai fan set on the tafel fan di chikuani. Mie bebeleke van dag. Eke se baya. Eke se baya set dai so.
That's right. I just buy a donkey, die at Fanti Joburg, Fanti Chikwani. Bele, Amba. Bafunzi, man. Danzuna. But I was Rituana. Endra. The road is yeah. Nzanzuna kama mbegore rombo Roberto bapindura zwakuti ritorwa waruma mareche richikwani. Kawa damba tsitsina tsinyambo dzine dzawa dzamuti ridoro dziedzisela uri nevontumbu. Liwanga msimbro wabdinga manda tsiri. Thank you. Watu. Vatachelesi namsingo huko toitia miligo. Namsini kontakadza but aniko kane ritonga marivale shongo ngoto jetsi khono. Ndifeso abatovere maragana. Namsini nyokoto vandiko tombana. Vatachelesi atiko bavhalela ngamda. Ndikoto thomana to vatamba muzika. Atamba chichaita joku zvino aucheno bara chinamene namsini konyita mutu nyanzwa iradio ndiyavewe rikobia richibya rimboni rikobia ravarachikoamba vone vachikoamba narine vachikori ntumbu rikomamaro jandisonda yakutika manda enda mumusiki wigona dlala izingoma zemnandi sechiwena uti antumbu we skathele mina imani manise blue monday akamina kiti kaifuna man kini wena udziva kasizulu sherani kavazulu kavatswana kavapeli kavamani kuti mani ngalapa ngesouth africa kuna iradio yenkulu marisengane niti kuti man give him a support man vatochelesi vasho kotombera uri arina kamera avo man kana yakare man iriko yumbera vakamona vavo vati voti tusavona musikacho ndikotombera kukamera kana kufonu vo kunekodotobvisa quality vana miyanga ngori vakoivona foni neireshumisa mani vone ndimobvisele mani ndozvivonela zvithu vati vakuamba vari ntumbu quality ya muzika yani kfone ine rava ri kuita kasho vathu vashu ichiya life rava ri kuvaranga ino ni dzikomenti na mini vazvivona uri mini vakuzvona zvona dzilaptop ndi dzacho zvithu zvone avathu vashu ri kutombera nongotori ntumbu wei hayi no ndikori ntumbu I go with you, I'm gonna support, I'm gonna provide something. Ari kutotoda mini rototoda kamera kana fono ine yakona vana zvavudi uri dzise kasho ya vathu vathuni nguruti vanyi richomera venda rikoshimisa kuku rikoshimisa kuku vadaona ra ntumbu we quality yari mara ndi musumuru man hey afibo off rampa ubototisano yo muntu hey vari ntumbu hoyi off rampa hey kodofa man pull over muzikani kwa rimbo chubuya rimboni kujia tingo dzavone navone vathu avarumelisa man kofara kasho ngavone namusi Nditoko mafura online radio kodipira vavara rikosulva ubvanga va6 kusvika 8 o'clock sumene suvanzandina kasho yavathu vathuni. Zvino ndikatova ndari mini vatechelesi vashu ndikatova ndari mini mani luimbo koro olulimbo luyaruitonga ndisatoima holunoniluwarwa vatechelesi ndikuvavudza ti vachikotomuvudza muntu zvakukoma uri ndikuri mini zvonaita zvone kana mini tiri ndikomuri nimfarere tiri mara ndiluimbo rwavuti luromantiki lumameraging luserving the soament ndikuri namusi vasina wagwakwani vadofuna
ndi khou vha vhudza uri na musi vha sina wagwakwani vha ḓo rwa luṱingo vha ri ndi khou humbela u suvha khou humbela mama reja ngori ndi musumbuluwo muṅwe a ri ntumbo wei ha nṋe ndo ḓinetela fhedzi nṋe ri tshikhuwani nṋe ndi tshikhuwani ndi khou ri luimbo heḽi ndi ḓinga he vhona thi tu ṱangana na matombo tshikhuwani thi zwo ri wa asiyo mara ndi khou vha vhudza olu ri ḓo vha dia vha tou pfunga ndi mukukulume vhona vhe vha ṱangana na mukukulume tshikhuwani serintshirione vha wana nga matsheloni mukukulume kuri kokoliko sechirione a kha ḓi vha navho ḽi yarwe ndi tombo vha ṱo no zwi pfa ndo vha vhudza zwo ri ḽi tombo ḽi ḓo vha homolosa ḽi ḓo vha ita muthu vha tshi khou suvha thiruni dza dzula Still feels like a first night together. Feels like the first kiss. It's getting better, baby. No one can better this. Still holding on. You're still the one.
need your love. Love me. I don't know what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Can't stop loving you. Ya wasifana vone vanga soria ndi mango matomba muthinga manga tsiri vamwe vanna va chikwama na vafunwa vavo tsiri namsa chivonana sitekoto chawo chichinga thonga chichinga ndruku ileni vatiri ivona vone chika kamuri va kumutsinela muthu wavo hey fona veka ya munisiyo hey chikwani rikotivonisa Hi, this is DJ Matt, and you are listening to Tufu Mafura FM. Katsu, man. Nitumu Mafura online radio. Kodipila rata kusumba. Ufanga 6 subscribe 8 o'clock. Subende subandana. Kasho ya Batuni. right keswa ndo siava sauti kamanda tsiri ndiri vatu vasoni kusokoni chikati varote rikusuva riko mama right rikati varote tsiri vone vangadzeva vari mini nne ndikwamburi vatu vasho ndiko diphina nga manda ndedivutitsana ngeiri vatethelesi vashiwe nave ndiko diphinana tsiri kavatori ndi vadove hilili nyimbo litopela ndovavudza zori richivuya vone vakondo vafona mani kashe ikofalwa nga vone namusi asi musivuriwo katopfa thandanda na piano apo hino ni Ifintubu Mafura online radio rodzula Panda studio Rwams group kana Rwams Africa group vari no na rinyadze zwithu zwa vhathu mumwe na mumwe ndi wa ndeme vari kasho ya vhathu vatsoni khizwi rodzula na msiro tuka na vone vanga zwiita tiri vafona vari ntumbu wosa mara ndi musumbulo na musi ndi zwidiva zwo ri vone voneka nga zwo vakuita zwo vamwe vha ko foroma madina vamwe vha ko tadzwa zwidimela vamwe vha ko ita mini mara luimbo kholo ri tshi khou suvha na vhone ndi tshi netulusa vhone kharali vha tshi khou nwa zwine vha khou nwa zwone vho ḓidzulela vha khou sedzana na dali wavho kha vha sa koto ri kha ri suvhe luimbo mani I'm in love with you.
Leona Lewis, Bleeding, ndikadova ndarimini vathetshelesi vasho tiri khou vha khou zwi vhona tshifhinga tsha mbo ḓi fhela vhathu welengo ndirimini ndi si khou vha fha ko 5 minutes ko to mpfainela vhone vha tshi khou amba na riṋe nṋe ri tshi khou amba na vhone vha tshi khou lumelisa hayi ndi khou tou vha fha 5 minutes ndi 5 minutes yavho ine vhone vha ḓo vha tshi khou amba na riṋe nṋe ri tshi khou amba na vhone tiri fhedzi mara kha vhuri doveni tshiṅwe mulaedza wavhuḓi nga maanḓa thiri une i khou rumeliwa vhathu vha no khou ri ntumbuwe we are mamarodzing we are sowing and super the mente hafhanoni ri khou dzhia miledzeni khou rumeliwa nga vhathetshelesi a ḓo zwi pfha na vhone vhaṋe zwo ri khou suva ndi musumuri wavhuḓi yani ndi Panda Studio ri khou suva nzanzuna zwino vha khou thetshelesa ndi tshi khou vhala miledza ine vhone vha khou i rumela tiri ri tshi tou bva ri khou vha fha 5 minutes ine vhone vha ḓo vha tshi khou tou amba na riṋe tiri mara vha ri thomi ri dzhie miledza si muṅwe muledza khoyu uri nṋe ndi pfhi Madzivhe Vhulenda Tsireledzo ari Lwams Africa Group and Panda Studio. May Almighty bless you. Muledza wavhuḓi nga maanḓa ri pfhi Ralo J. I'm very very happy greeting by the mkhuwa ari ntumbuwe nṋe ndi pfhi Bodina ranenyiwa va ri ntumbuwe ri khou mamarweja everything is looking good professional nice work ntumbu livha nga maanḓa tiri muari nṋe ndi pfhi Phesi Madzivhandila muri wendeni ari Hong Kong approve uri muṅwe muledza khou khou rumeliwa panoni vhathetshelesi vashu uri mini hafhanoni khou muṅwe muledza khou rumeliwa panoni ari ntumbuwe nṋe ndi pfhi Tianedzwi Rachibvumo are big up to SVM Group and Loans Group for supporting our studio Rialibuwa Nzanzuna uri muṅwe muledzoni ndi tshi khou lavhelesa khoyu uri nṋe ndi pfhi Chinaiwa MV our visual quality is out this world must say 100% or make up today vuntumbuna hey rango di make up tsiri mthetshelese hayi tou vha zwithu ndi musi mudzimu vha tshi khou sika ḽifhaṱo ḽa ntumbu ḽi tshi khou nyago vha mavu a munyaka Nzanzuna vhutshilo na ene ari nṋe ndi pfhi vhutshilo mudumela ari ntumbuwe ndi ri playlist i vhaisa riṋe we singing Nzanzuna uri muṅwe muledza khou iri ari nṋe ndi pfhi lufuno lwa Pirates Patrice ari and before I knew what was going on she was in my house ndi galafha u khou ambiwa nga luimbo lune lwa Clarence Carter. That's right muṅwe muledza khou iri afi nṋe ndi pfhi Ndondeni Oscar Madume nice quality ntumbu while it was nice quality this is beautiful thank you Jennifer Tukuta ari Lwams and God bless you uri muṅwe muledza khoyu atiri ntumbu we nṋe ndi pfhi vhutshilo mudumela ari ntumbu good night Phumulani Elise Mongotane are guys what's left this is a wireless mic for clarity on voice and mics are connected top a PC to do some scrutinization yeah wow andikabini sanitizer kana synchronization mara muledza wavhuḓi nga maanḓa Wams TV kana Wams TV way va ri yalivhuwa navho tiri uri muṅwe muledza ri nṋe ndi pfhi miracle I can't stop loving you wanganza Matodzi Kharibe ari ntumbuwe Lwams Panda va ri Panda na Panda of course ntumbu online radio dope I approve from Mars ari nṋe ndi pfhi Lali I King ari ntumbu a new studio we are celebrating ri kha ḓi tou vha ro tou hadzimiwa fhano tsiri vha mbo ḓi ri ntumbu ri khou ni ḓisela zwithu zwavhuḓi nga maanḓa beautiful God bless uri muṅwe muledza khou khou rumela uri nṋe ndi pfhi khotsi a hulisani Rabutulu vha ri ntumbu we Nzanzuna ri khou suva the Rabutulu's family Njelele Ndzavho Rabutulu Mubango kana Mavungu month ari hey ntumbu track practice what you preach kwasha ari Makana Masiti ari ntumbu way I can't do without anything I love this show Nzanzula ntumbu hayi afi vashumisani farani nga uralo
Clarence Carter, top track, I got caught making love, Rachilinga no man. Varikuri wanga manda rufuno wa Patricia Renana Minitary. Munjalele Kodani, Godson Malada, Mutau Fanny Rain. Pulupero bongo na nere kumubona bei honko murena ari ai ndikanyini arintumbe mama Regine suba ndi the suba yariko homulosiwa na musika dubala budinga manda la msumru na manetwork chapanga ntumbe mafra online radio liwanga manda zubu ya Maribana ndambas ori Godson Marada iya msibatu bako namsirko liwanga manda ko ha namsicholi cheza bone ali wanga manda kabara tubere chubya pano nindia pone rato bara chojia babili bopeza ramna bara chkurimasha tiri bone kabara foinere abari ntumbe ko rihala tata ali wanga manda so yo bayani na musi bachifona baambe tiri Rekatiba nepa Joburg kana GP Gauteng province. Rekatiba Rossi eliliwa pano nina bizofi Panda studio. Abana rino barentubo mtuka wayabi pirina rituwa bazithu receipt rikoita keo kasho ntanzana. Kabara jemo mtecheli siko yuko abana rina pano nere ayi ntubo we united na mini nabone kabara foinele 07290198831 nda mtecheli simade kwa nza vari mini page nda liwanga manda dona doba labu detirwi Nzaya usiku wabuthi hey tinowo chenana parogo sidowela ya raju utechelesi koyu ndra mtechelesi endra ndra mtechelesi endra Zanzuna matekwana DJ Tukuta na msona kachote mono mkala liwanga manda Tukuta we iko buluja Panda studio de diva ya swabudinga manda ulu rofarana sabavenda Tukuta auna zwimwe na Rams yebo Zanzu na kwa mtechelesi ndani matekwana endra yo hapa ndo nutoka nisitoka we Nza ndani matekwana hapa una mtu una mtu hapo na we uselekoda ndawe ndaluna matekwana wana we futhi ndimafune yakhe zomafune kume ndikono limona manda zuchimbira ndilera kusutanga quality the best rikoliwanga manda rikadidzitoda sizononga sayezvi ngori richumela venda rikobona charara kume rikobuyerera hapa ndandikuroga ndikuna marasereriwa madhuvote namba yarohasha yanekutera wayawai wawanana mukosule pano unakusura utovona chipasha liwanga manda tiri ndanda liwanga manda vatechelesi vashori koliwesanga manda vati rumelo milaedza avo ri hayi ntumbuwei hayi rova rote zvavudinga manda vamwe vari antumbuwei hayi nerikuri kasho yova yavudinga manda tiri kavari ndivasiyenga tombo la hayani riumbule zvavhenda rivone zvakuidinga manda tiri mutechelesi nda vaopedzise nzanzina nza nitozvitanga kole vhali vatechelesi queen of the station Rodha Makuwani anepa tsini na ayuya tarivona vatechelesi machero havhali riko bhikira zvikwikwi vhali ndinona nokovhala kasho mwana washo ningarimini pedzi kezvo zviitoreita combination na vavenda
ndiko zviri kuwesa zvonjumbu ndisuza kubvisa tetichacharuwa rikolipwa matikeni vose ngo nzanzuna nzansi likwanga manda vothe vona kurumela milaedza vothe vorumela milaedza va ri a ntombo ri yone pa tsimara tombo kheli mani vona a ri nga ri mini a ri ya tuwa ri changa ngei mara tombo kheli la livenda tendele dzhiya ni dzembe lina munaedze ndi tombo vone va pfe Sebenarnya sama cek, angkat sama lo. Sebenarnya sama cek, angkat sama lo. Kalau mau lo zombie, sebenarnya sama cek, angkat sama lo. Bibi lagi, sebenarnya saya, tidak tani hap, cuma nak cek, tidak singkat charge, cuma nak cek, tidak singkat charge. Main tosi, main total. Ya, sebenarnya macet. Ni apa nak limut? Mana ni namrud? Ni apa namrud? Nama cerun hak, nama siapa mungkin? Nama cuma mungkin. Uya mood, it's never late. It's never late. Utama swish, the future ya. Ina kise, ni songa net, ni tosi. Nasib, Milor Royal, Ipere. Nasib, Milor Royal, Ipere. Dia Alexander, Ilioni, Dorinichini, Nikonoka, Shitaya, Aunatonoka, Woru, Kanamura, Dia Alexander, Ilioni. Zwino Bono Foundation ndi tshiimiswa tshine tshi ofara mentorship, tutoring, cavalier ineyo ndi acronym for career and varsity life awareness ya dovha ya ofara na motivational talk. Zwino Bono Foundation currently ina dzi members dza 123 dzine dza vha dzi mentors, 155 tutors, and then the motivational speakers dibva within anebo vhathu vhane vha vha dzi mentors vhane vha vha dzi tutors. Zwino Bono Foundation ndi tshiimiswa tshine it's a non-profit organization by the way. I aima uri vhana vha tshikolo vha fulfill miloro yavo nga nṱhani uri vhunzhi yavho rine vhane ra vha kha Bono Foundation ro ri tshi phasa kana ri zwikoloni a hu ngo vha na tshiimiswa tsho raliho tshe tsha rifha insight uri hu itea mini university kana insight yori hu itea mini uri ni kone u swikelela kha miloro ine na khou ḓi swikelela khayo. Foundation, your dream is our dream, your vision is our vision.